Kani gidi ka Akashwani Shillong ka khubor man puli di ka sanli jana kimat bukong san ka khubor on penyeso ekathan stela mingi kari India ba kari berakowe hakalariti ka yok kokot ba ka spa mariang lengba ka Astha Lakshmi Mahotsav pentip menteri ketna dona u Jyoti Aditya Scindia Mentasi on let jengok ka Menteri Ketenat Women and Child Development jangko Sarkar India ka Annapurna Devi ya ka Ribhai District jangko Meghalaya. Palat san spangut kinong yalam na kiseng san perthai beper ha Meghalaya kilalit penyeso eladi bat ka Congress bat ka UDP. Bat sedang ka Megong Festival ha Garo Hills Meghalaya ban rakhi ya kalariti bat kideti tenrai. Kikubor kibabniya. Menteri Ketenat Dona jangko Sarkar India Jyoti Aditya Scindia hendak kasi ulang ba ka Astha Lakshmi Mahotsav kaban saplishan kan pun ia kajeng peneso apa yang kathan dalam mingi jangkari India bat kiwi ki benta jangkari hakaliang kalariti ba kayo kakon ka Astha Lakshmi Mahotsav kan long nadu kan ritarik hadu ka pratarik jong benai no pra ubanwan ha Bharat Mandapam ha New Delhi kaban peninam ia kalariti ya spa mariang bat ya kajeng tibet sna kat kum kerukam tenrai jong barok pratili ki jela jong kathan dalam mingi haba ajeng kren hakilat pathai kubor ha New Delhi usin dia ulong ba ka Astha Lakshmi Mahotsav tang makan peninam ya kalariti bat deti tenrai jong kathan dalam mingi hendai kan longru kalat ban kentiu ya karoi gaman ha kayo kakon kan plilat plilengti ya kinong snatiar kinong tanjan bat ya kinong sengkam jong kenikatan Menteri Ketenat Dona ula pliru ya ka syap ni ka maskot jong ka Astha Lakshmi Mahotsav bala ai kerteng purvi kabalong dakadur ikna kentei bala pendam kam de kiriam tenrai jong baro kijela jong katan dalam mingi ha kariam jong i baro sirining ha ketiga Mahotsav ki menteri rangba jong baro pratili ki jela jong kathan dalam mingi kenia dan rangkat ha kelempung yang merjumut jong ki menteri rangba kata ka chief ministers panel discussion ka menteri jong Ketenat Women and Child Development jong Sarkar India ka Annapurna Devi kan lit jengo ya ka Ribhai District jong ka jela Meghalaya takasgi ka lai photri unai wing bat hak ni jing lit jengo ka jong ka kan lit khmiru halor ka jong penteri kam yiki scheme bala be tengkara ka Sarkar Pedeng hak ka district rengkat berki board sensyar jong ka district Hakasi tere uno pra ka menteri kan lit jengo ru ya kanong ba Guwahati ha ka ba kan ni kendu ikinong tere Anganwadi bat kan khmi iki jing penteri kam iki scheme sarkar bala be tengkara ka Ketenat Women and Child Development ha ka jela Assam ka passing out parade kabalong ka jingle buram ya kinong syahikai pentibet syaka kampulit jong ka North East Police Academy kata ka Nepa na kabenta ka batch besan pulai kibala pendap ya ka basic course lapan long ning kasi Nepa umsaw ya ketiga jingle buram lapan pu penping da ka jingi dan rangkat menteri rangba Conrad ke Sangma kum Gongsan lambat MLA kum Sning Dr. Celestine Lingdo director ka Nepa Danesh Rana ki he apulit bat kibi haba ajing kran na katiga lempung menteri rangba ula ai jingi ro ya usinyang jong ka Nepa ha ka ba pentibet ya ki pulit jong ni katang bat ula kentu ki pulit ki bala yo ya ka kerdan hadian kajing pendap kajing ki kajing syahikai pentibet akatiga jaka bakin penne ya kajing long renti habaro kiliang kajing long kawai bat kajing slow kit kli ya laki kamram ha ka ba ajing sakri ya lakari susu menteri rangba ula pen scam ni kajing kular ka sarkar ban ajing kersha ni ka Nepa ha ka bede bat ki jing dan kam jangka ha ki jing tei jing sina Principal Secretary jong Ketenat Health and Family Welfare jong Sarkar Meghalaya Sampat Kumar helin kasngi ula banjur halor ki sinjam ki ba ka jela Meghalaya klasim ha ka ba yarap te lakam ya kinong pang cancer lengba ka jing kmi bat jing lap ka jing pang kam kloy bat ha ka ba yada na ka te jing pang ha ba ajeng kran ha jing lang IT ya ka kali rumion
UMION siya ka State Cancer Society Meghalaya da ka State Bank of India Meghalaya Secretariat Branch usampat kumar ula ay kublay ya ketika bank halor kisin jam CSR jongka ban yarap lem haki jing persyang ban ay jing sumar ya ke jing pang kansa usampat kumar ula kedauru halor kisin jam yada bat lap kloy ke jing pang balasim da ka Meghalaya Mission Cancer kaba ke jing pai khmat ker pang kalong halor kumnu ban lap kloy ya ke jing pang kanser hakamet gibril bat kumnu ban te lakam ya ka bat yada ya kinong pang na kabenta ban kampen bah ya kala jingyo jingkot jong kipat ba kibayo ek te jing pang so usampat kumar ula pentip ru halor kilat klenti hakaliang kabut jing start technology kaba ka jela Meghalaya kelawan ra na kabenta ban penklan ya kerkom ajing sumar ya ke jing pang kanser Kani ke kubor kawan sepi na ka Akashwani Shillong. Kani ke Akashwani Shillong bat mentang ini beteng biang ye ki kubor ki berangsa. Palat san spangut kinong elam ni seng san perthai beper ki bekentup na ka NPP, VPP bat UDP kiralik peniso eladi bak seng Kongres ha Meghalaya. Ha kabala priang sobha ye kita khot thamai ka Kongres da ka Meghalaya Pradesh Congress Committee bekentup yu ba Ronnie V Lingdo MLA u Vice President ka Kongres ha ka jela u belong ru MDC ka KHADC u ba PNCM bat ka Working President jok seng Kongres ka Deborah Marak haka jingelang ka belalong ha Kongres Bhavan Shillong u MLA ka Kongres u ba Ronnie V Lingdo u lapen pal ki jengkermen ba ka jingwan peniso kita ki dikhat thamai bat ka seng Kongres ka penpal ya ka thong ka basai kedar ka jongki ban penklan ya ka seng Kongres uba PNC mula banjur halo ke jengkong san jong ke seng Kongres ha ka basim mi ka benta ka badan kam da ka badan ya ka kunhun ki samla nong elam ki baklan bat ki balak tibet bat lam ya ka jela Meghalaya syakaroi ka man bat ban penlong ya ka jela ka balaki syaprang ki nong elam jong ke seng san perthai United Democratic Party UDP heneng kesi ki la penlong ya ka jingelang pediang buram Yakinong elam kibane kibi sang sain perthai kiba kentup na ka NPP TMC bat Congress kibalawan peniso no eladi sya ka seng UDP haswa ka election MDC sya ka Khasi Hills Autonomous District Council bat ka Jainti Hills Autonomous District Council Haga jingelang pediang buram bala penlong hamadan umroy la pediang subhai ki dikhot ki bala peniso thamai sya ka UDP da ki armut ki MLA ka UDP uba Meral Bonds im bat uba Renington Lingdo tongkar rengkat ke jengedan nang kiwi di kinong elam ki bapau khmat jong seng UDP ki bekentup yu Dr. Jemino Matho ubalang General Secretary jong UDP bat kiwi di kinong elam jong kaseng ha ka jela bat na ka Riboy District ha ka tingi lapan benaru ika kerteng jong ka kong napi sisya marwen ka bana ka snong kweng kum ka kertong ka UDP ka bani aireng ha ka election MDC na Umroy constituency Kata masa megong jong kejela Meghalaya ka ba arsil ter kelas sedang nim kesi Hagaru Hills. Bala ay kerteng na usentiu megong uba pu kerhai Hagaru Hills. Ka megong festival ka rakhi ka lariti jong kejat bindeu garu ka ba kentup ya ka put ketem ka ruai ka siau ki jing syak tenrai ki jat jengeli akai tenrai ka jing sinatiar tanjan batru ka bam kat kum kerukom syak tenrai jo ki garu. Katong jong ketika tamasa kalong bante song ye kisnong githau jong katang Garu Hills ye kinong ruai nong tembat ye kinong senatiar kinong tanjan ban penpal ke lariti ke berispa ke ban kring ye kinong wan jong kai perthai na keleng ye ketika tamasa on penkut mentakasi ha janjal ha kakat lingsun Baljek Airport ha West Garu Hills District Ka District Legal Services Authority DLSA jong Riboy District la penlong ye kejing elap pat ba nim kesngi ha ka snong jata ka bahap ha sning block ban penchai pat ba hlor ka phang ka bede ba ka hok jong knarit bat ka phang pedeng jong kejing elap pat ba nim kesi ka long kejing pli ye kejing khang na ka banta ki tu ki bala pep school chiteng port Katuani ka kubor lakot ka belawan sepina ka Akashwani Shillong ha ka port prabajing ini sopal baka Delhi Station na kabantaki kubor ki banwan naka.